family members. Sab manu ke welcome kore ase. Last week mohan ekta video banai rakise. Itu do amian la body part de amian la konyak kaman ba kina matibo itu la kotha koi rakise. To aji do moi kitchen de choka de ki thake itu la noile be amian ba ki khai ite ada itu la ekta duita kobo koina ahigina ase. To amian sappa support kura gani bisi thanks sab ke isurba bless kuribo de guna moi ke support kura mola family members kam ge kusi bala first day itu janai di ase aro itu la video do youngsters kan ge ita bi share kuri di video guna first day itu janai di ase. To first day ki ase kol do amamba hodai aro every day khai thakala phat itu ge kina koi ina kobo itu phat ke kina koi bole do net koi aro itu logo de ki khai sabji khai itu ge hoi ina koi sabji kwa do hoi ina koi aro patta khan ge do hoi heng boil itu khan ge do hoi heng ina koi aro chutney bi khai do na aro itu chutney ge do hoi leng ina ga koi aro itu logo de aro mangsu bi khai do na aro itu mangsu ge mai koi aro itu sab khai dia biche ki khai bole do pani khai do na aro pani ge yam ina koi aro itu especially amian konya kan do bhat ka khotom hwa biche de ki khai bole do pikaja khai do to itu pikaja ge ki koi bole do klap kha ina koi aro morning de utina ki khai bole do itu do mitha cha kai itu ge klap aveng ina koi mitha ge veng pu aro aveng ina koi aro itu bichi de amian ba especially konya mange koina man the kuchu kai ina koi do kuchu itu ge kina koi man la kota ba bole do tiang ina koi sabji garni bi khai boil de bi khai to sabji ge do tiang hoi ina koi itu tiang kuchu wala sabji ge do tiang hoi ina koi aro bhat pakala tiksi ge do tek ina koi aro man bacha kala kap ke do one ina koi aro phat kala thali ke do plate te do siang ina koi to itu khana se aji last week te bi kwa ni sina bi sigui shekole to pari jabo ola koi shekole hi janibo gona points ekta duita logina ina koi dia se bisi thanks last tak sai dia garne amyan sab ke isoba bless kuribo bye bye.